nacionalnog sporta, koliko su joj ili mu nacionalnom sportu zvanom istorija Crnogorci dorasli, o tome bi se moglo na široko pričati. Mi nećemo na široko tokom emisije, ali dotaći ćemo se, mislim, i te dimenzije ove teme. Za početak, za neku vrstu uvoda u priču, nedavno je na državnoj televiziji ili na javnom servisu završen serijal pod naslovom Prevrat. Čini mi se sjajno urađen i neka vrsta svjedočanstva da je to zaista tako, što nije bilo onih gotovo po inerciji i refleksnih žaoki na račun toga kako je neko predstavljen ljepšim nego što je bio, a neko ružnijim. Vi ste bili stručni konsultant. Živo me interesuje prvo, gdje ste bili kad se to dešavalo? Kako vam je to izgledalo? Je li vas politika tada interesovala? Da li ste prepoznavali šta je u stvari suština tog procesa nazvanog događanje naroda ili AB revolucija ili kako god sve ne? Više pitanja, ali u suštini jedno. Da, postavili ste i mnogo pitanja i kao istoričaru i kao svjedoku. Više me interesuje ova dimenzija, dakle, savremenika tih dešavanja, pa ćemo onda naravno i o vama kao istoričaru. Najprije moram reći da sam kao stručni konsultant imao dosta malo posla, jer je novinarka Snežana Rakonjac zaista to uradila sa jednom visokom mjerom i umješnosti i profesionalnosti, i dokaz je da nakon tog serijala nije bilo, koliko sam ja pratio u štampi na drugim mjestima, neke ozbiljne ili opšte kritike toga. Nije bilo prigovora da se istorija kreči, farba, pravi makazama, skraćuje i tome slično. Što ja sam vraćan na film, da li sam joj kompliment podijelio na anteni ili u živoj istini, pa da se ne ponavljam. Mislim u živoj istini da je bilo. Super, nije loše još jednom. Dakle, što govori da je zaista to urađeno objektivno. Još jedna bitna stvar, pa ću se vratiti na ovo što me pitate. Serijal je rađen na televiziji Crne Gore, i da je neka druga televizija to radila, koja ima taj prefiks nezavisna, ovakva i onakva, vjerujem da bi to bile slavopojke za hrabrost, profesionalni iskorak, objektivnost i tako dalje. Ovdje je upravo ovaj serijal pokazao da se može i da nema nikakvih prepreka da se prave ovakva suočavanja sa našom nedavnom prošlošću. Ma koliko ta suočavanja neprijatna bila, a nikada nije prijatno suočiti se sa nekom svojom epizodom, bilo iz života, bilo iz djelovanja, koja moguće za vas i nije najsjajniji, koja vas ne prikazuje u nekom najboljem svijetlu. Sad da se vratim. Ako ništa, bar ste sad 20 godina stariji i po definiciji čovjek ružniji izgleda. Kada se sve to dešavalo 88. 9. godina, ja sam bio student 2. 3. godine istorije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Mogu vam reći, tada me, kao i većinu studenata, nisu interesovale te stvari, odnosno učestvovanje u revolucijama. Možda mi nismo imali svijest da se radi o nekakvom velikom i značajnom događaju. To je lično na jednu pobunu ljudi protiv jednog sistema koji treba da se mijenja. Ja lično nisam bio nešto posebno revolucionaran tada, naprotiv, primljen sam u Savez komunista Jugoslavije sa 16 godina, 83. I to izvanredno bilo i mogu vam reći da sam bio veoma ponosan na to. I kasnije sam izašao iz partije svojevoljno na Filozofskom fakultetu kao student prve godine, 86. godine, ne zbog toga što se kod mene počeo javljati neki otpor prema komunizmu ili neka klica antikomunizma. Eto, smatrao sam da možda partija u tom mom naivnom vjerovanju ne radi dovoljno da se zaustavi raspad Jugoslavije, da se ne bori dovoljno protiv pojava koje ugrožavaju bratstvo i jedinstvo. Znate svu tu patetiku kojom smo mi trovani i kojom sam i ja bio podlegao tada. Dakle, mislio sam da živimo u jednom od najboljih sistema koje možda treba nešto kozmetički doraditi i učiniti da bude taj sistem bolji, baš da ga treba rušiti. Nisam bio te misli. Eto, tako mi je u to vrijeme to izgledalo. Sada kada sam gledao šta je najimpresivnije? Promjena fizičkog znate šta sam meni je to djelovalo na igrani program. Kao da su ti ljudi bili kostimirani. Jednostavno ni te fizionomije, ni
ti nastupi, meni to nije djelovalo realno. Kao da je neđe suštinski baš tako bilo. Tako mi je izgledalo sada kad gledam, kao da se radi o nekom Fellinijevom filmu. Eto tako. I zahvaljujući jednom pristupu koji je usvojen prilikom rada na tom serijalu, vidite kako ta tenzija raste i kako se korak po korak otkriva ona glavna tendencija kojom je sve to i počelo oktobra 88. Dakle, prvo imate jednu socijalno dopadljivu priču. Radnici imaju male plate, treba im povećati plate, pa se oni bune u Radoju Dakiću, pa im onaj tamo kaže nemojte to da pričate ovdje, nego idite na drugo mjesto. Znači, to je već instrukcija. I kako taj protest traje, radnici se polako pretvaraju u grupu nacionalno osviješćenih ljudi. Lagano od radnika oni postaju Srbi Crnogorci, od pripadnika SKU ili sledbenika te ideologije idu malo prema pravoslavlju i nekakvim religijskim opredjeljenjima. Ja moram priznati da onako, kad sam gledao to, ovo što ste vi rekli, moj onako ključna impresija je bila je li moguće da ljudi nisu vidjeli šta se u stvari iza ovoga krije, šta su motivi. Dakle, tad sam bio novinar, pratio sam te događaje, ni ja nisam vidio sasvim jasno šta je iza toga, tako da ovo je kritika i meni. A nismo imali iskustvo, toliko je bilo očigledno u stvari, očigledno sada, ali nismo imali iskustvo smjene vlasti. Dakle, mi smo 35 godina bukvalno živjeli u jednom tihom sistemu, dakle, gdje nije bilo takvih gibanja. Mi nismo imali jednostavno iskustvo kao što bi danas lako prepoznali to. Zatim imali ste jedan medijski sužen prostor, vi ste bukvalno preko jednog medija davali sliku svega toga. Vi ste imali jedan medij koji je govorio kako je uistinu bilo i što to uistinu znači. Dakle, niste imali tu disperziju kada je u pitanju medijski život. Ste jednu knjigu napisali o tome kako se manipulisalo za ideologiju jedne vlasti. Dakle, jednostavno nismo imali iskustvo, nismo bili spremni. Kao što je teško prepoznati istorijske događaje kad se oni dešavaju pred vašim očima, da prepoznate značaj ili da prepoznate kuda će oni da krenu ili šta će iz njih da se izrodi. Poneko je to mogao. A za Baksus taj medij je bio najmanje moćan radio Crne Gore u tom trenutku, je čini mi se zaista korektno i profesionalno radio svoj posao, sve ostalo je bilo onako. Politika je jedna vrsta i zavođenja i mislim da mediji tu imaju izuzetno značajnu ulogu i da su odigrali i tada, neću da kažem, neko je to radio možda svjesno, neko nesvjesno, neko po instrukciji, a neko po uvjerenju da baš to tako treba. Sad, ono što je također negdje čini mi se jedno zapažanje, jedna impresija koju vrijedi komentarisati je da kad se gledaju one stvari, kad se sad malo možda dublje analizira na koji način je taj kompletan scenarij osmišljan, moj utisak je da Srbi bolje poznaju crnogorski mentalitet, da ga na nekim adresama u Beogradu suptilnije, do utančine bolje analiziraju nego u Crnoj Gori, nego u Podgorici. Jer pogledajte šta je bio poker aduta za kompletnu tu partiju šaha na političkoj i društvenoj sceni Crne Gore. Kosovski mit, socijalna problematika, populizam i naravno kao bitan moment u svemu tome uvijek postojeća nezajažljiva lakomost na pare, na političku moć, na funkcije kod više nego dovoljnog broja Crnogoraca. Sasvim ste u pravu, istoričari mogu pratiti recimo to upoznavanje Crne Gore iz Beograda koje traje možda 150 godina i koje je mnogo ozbiljnije nego što mi mislimo i nego što mi vidimo. Ne samo Crne Gore, nego svih zemalja u okruženju gdje Srbija prepoznaje neki svoj interes. Pa njihov je šef bezbednosno informativne agencije Andreja Savić u jednom intervjuu u Ninu rekao da oni imaju agenturne mreže, da su prisutni u svim zemljama u svom okruženju. Dakle, to nije nikakva tajna. I tada je to rađeno
veoma vješto. Imali ste jedan, kod Crnogoraca, jedan snažan socijalni, da kažem, nerv, da je nešto pravedno, da nešto nije, da neko ima, neko nema. Znači, ljudi veoma lako postaju zavisnici od socijalne demagogije. Dakle, borba za neku svjetsku pravdu ili borba za pravdu uopšte. Onda ste imali taj problem Kosova koji nije samo tretiran kao jedan nacionalni problem, kao problem jednog naciona, već je on ideološki predstavljan tako da može biti privlačan i za komuniste i za antikomuniste, i za partizane, i za četnike, jer je Kosovo ruši temelj Jugoslavije. Kada ste sada na taj emotivni moment kod većine ljudi, čuvamo Jugoslaviju time što ćemo riješiti kosovski problem, nadodali i ovaj nacionalni, onda ste spojili bukvalno u jedan front sve ove grupacije o kojima sam ja govorio. I jednostavno ste između njih izbrisali ideološke razlike. Svako je bio da se riješi problem Kosova zbog nekih svojih razloga i motiva, koji su u polaznoj osnovi bili potpuno suprotni, ali su se svi našli oko jednog, da taj problem treba riješiti. Vremenom je posle i kod partizana i kod četnika i kod jednih i kod drugih došlo do izražaja ili odjednom je isklijala jedna stara ideologija koja u Crnoj Gori ima duboke korijene, to je ideologija nacionalizma i kosovskog mita, koja na Kosovo gleda kao na izvor egzistencijalnog ugrožavanja Crne Gore. Imaju Crnogorci tu percepciju još iz 19. vijeka, dakle da je nešto na polju izvan Crne Gore postoji nešto veliko što predstavlja opasnost za vas. Najprije to je bila Turska, Osmansko carstvo. U 20. vijeku to postoje Albanci koji imaju jednu demografsku ekspanziju, koji imaju jedan rigidni nacionalizam, ni malo prijatan za one koji su manji od njih ili koji žive oko njih. I ljudi su veoma lako prepoznali u tome izvor svoje ugroženosti. I kada jedan kolektivitet prepozna da ga neki drugi ugrožava, dođe do homogenizacije i brišu se razlike ideološke i svake druge koje postoje, čak i nacionalne. Između Srba i Crnogoraca su najmanje razlike ukoliko neko s polja, ko ne pripada tom njihovom kodu, konfesionalnom ili nekom drugom, predstavlja izvor ugrožavanja. Onda komunizam kao ideologija, on je počivao, imao svoju snagu na vjeri da donosi bolji život, da donosi promjenu, da vam pruža mogućnost da iz nekog sela, iz okoline Nikšića možete doći do mjesta profesora univerziteta ili primarijusa ili ne znam ni ja čega. Dakle, komunizam je ideologija velikih šansi koju su mnogi iskoristili. Međutim, 80. godina komunizam gubi to svoje svojstvo. To više nije ideologija velikih šansi. Završen je taj ciklus ekonomskog uzleta i velikih šansi koji su ljudi mogli da ostvare. I kada ljudi odbacuju tu ideologiju, prihvataju ona koja je odmah ispod nje u jednom sloju svijesti. To je nacionalizam. Jer se sad tiče vas kao kolektiviteta. Kad uđete u tu ideologiju, kad postanete zavisnici od nje, odmah ispod nje je ideologija koja je čovjeku najbliža. To je ideologija koja se tiče religijskih vjerovanja. Jer ona se direktno tiče čovjeka, čovjekovih strahova od nestanka i njegove potrebe da ne bude sam. Zbog toga su religije najtrajnije, pa idu nacionalne ideologije i ove druge ideologije koje se tiču za, što marksisti kažu, nadgradnju, bazu i te stvari. Nisam vas namjerno htio prekidati, ali dali ste mi šlagvort u jednom malo ranijem dijelu priče za jednu digresiju koja će ipak, vjerujem, biti u funkciji stvaranja kompletne slike u stvari o tome šta se nama generalno dešava kroz istoriju na ovom prostoru. Rekli ste da kod Crnogoraca, a negdje i o tome ćemo kasnije pričati, smisao postojanja Crne Gore za većinu njenih glavara ili gospodara je bio da sačuva tu vjersku i nacionalnu prepoznatljivost do momenta kad će i neki drugi, za koje mi to čuvamo skoro više nego i za sebe, biti u situaciji da taj plamen rašire i da se i
oni oslobode ispod jarma. Da je Crna Gora uvijek bila u nekom fazonu straha od nekoga velikoga koje je van, od Turske, od Albanije i tako dalje. U jednom svom eseju o Balkanskim ratovima i o tome šta se kasnije dešavalo tokom Prvog svjetskog rata Crnoj Gori, vi upravo govorite dokazujete jedno teško nerazumijevanje međunarodnih odnosa, jednu katastrofalnu spoljnopolitičku lošu procjenu, dakle, Crne Gore da uđe u rat, u obračun s Turskom, jer je, a vi ćete to sad bolje objasniti, Turska upravo bila taj faktor koji je na međunarodnoj sceni čuvao smisao postojanja Crne Gore kao nezavisne države. Upravo tako. Upravo ste, mi smo odista mala država brojem i po svojoj snazi. I uvijek imamo taj strah od velikih. Imamo potrebu da i mi budemo neki faktor nečega. To je, mislim, sasvim i prirodno na neki način. Ljudski je to i razumljivo da neko želi da bude nešto bolje nego što jeste. Međutim, da li smo mi uvijek iz ove pozicije, gledano sa Cetinja, mogli da razumijemo ono što je velika politika, ono što je balkanska politika? Mislim da ne. Naročito u 20. vijeku. I pravili smo katastrofalne greške. Mi nismo vidjeli ovu jednu stvar o kojoj vi pričate, koju sam ja pisao u tom eseju vezano za Balkanski rat, da je u stvari Turska, odnosno Osmansko carstvo, glavna kopča koja nas drži u orbiti interesovanja velikih sila. Jer velike sile se prema državama malim ili državama na Balkanu odnose na onaj način koliko i one njima trebaju. Kome treba Crna Gora ako ne postoji Turska? Znači, ona nije faktor, ona samo za Rusiju lično predstavlja veliki izdatak, a nema ničemu da joj konkretno služi. Kada Crna Gora zajedno sa ostalim balkanskim zemljama krene u rat da istjera Tursku na Balkanu, u Petrogradu kažu šta će nama Crna Gora? Jer makli smo Tursku, ostaje Austro-Ugarska. Protiv Austro-Ugarske ne može se boriti Crna Gora. Postaje besmislena i njena ideologija na kojoj ona temelji čitavo svoje državno biće. Zamislite da idete u rat protiv Austro-Ugarske sa kosovskim mitom. Znači, to važi samo dok postoji Turska. Čim Turske nema, Rusi ne znaju zbog čega bi imali taj trošak. Kako je držanje... Čest je Crna Gora. Crna Gore. I oni već januara mjeseca 1913. godine kažu neka se ide na prisajedinjenje Crne Gore Srbiji. Dosta je jedna dinastija Karađorđevići koji su odani Petrogradu i koji su mnogostruko vezani za Petrograd. Petrograd je, pravo govoreći, imao i velikih zasluga što su Karađorđevići uopšte došli na prijestup u Srbiji. Oni su bili ruski dužnici, Aleksandar ruski đak, i njima su Karađorđevići najpouzdanija politička grupacija na Balkanu. Petrović je već tada, odnosno naš kralj, počinje da pravi neke poteze, neke veze sa Austro-Ugarskom. On se bori da opstane. Jednostavno mora, daleko je Petrograd, Austro-Ugarska mu je tu pred vratima od njegovog dvorca u Baru, granica je bila udaljena 400 metara od Austro-Ugarske. Znači, on mora da pravi neke saveze, to se u Petrogradu gleda veoma loše, i Rusi nas jednostavno 13. godine skidaju sa platnog spiska. Njih više ne zanima samostalna Crna Gora. Njih zanima Crna Gora u okviru Srbije. E sad, kako je Crna Gora napravila grešku? Ona imala jednu, da kažemo, nacionalnu i svaku drugu kompaktnost. Proširivanjem Crne Gore preko realne mjere njenih istorijskih aspiracija, preko one realne političke granice do koje ona može da dođe, po mom mišljenju to je negdje do Lima na sjeveru i nigdje dalje, do jezera na ovom istoku i jugoistoku, i tamo smo negdje došli do linije Bileće korita, i to je tako neka realna granica do koje Crna Gora može da dođe. Mi smo zagazili na jedan prostor koji ni po čemu nije naš. Osim što smo vezani za jedan mit koji obitava na tom prostoru, za kosovski mit. Mi smo došli tamo do Peći i do Đakovice, maltene na dogled Prizrena. Na taj način smo od Crne Gore stvorili višenacionalnu
državu ili smo stvorili, da kažemo, dva bloka. Znate koji je omjer snaga između recimo crnogorskog stanovništva i albanskog stanovništva? Ja znam, ali vjerujem da ogromna većina naših gledalaca nema tako. Gotovo 13. godine to je bilo gotovo 50-50. Ne kažem ja sad da je to problem što je Crna Gora mješovita, nego je problem što ti ljudi koji su ušli u sastav Crne Gore nijesu Crnu Goru ni na koji način osjećali svojom državom. A pogotovo kad se ima u vidu da je veliko širenje prije toga bilo nakon Veljegrada i proces integracije, da ne kažem asimilacije, ni izbliza nije bio završen. Upravo to, dakle, posle Berlinskog kongresa Crna Gora je dobila ogroman prostor. Znači 4400 imala, dobila je 9475. To je duplo. Trebalo je taj prostor integrisati na najjednostavniji način. Trebalo je recimo napraviti puteve. Trebalo je formirati svijest kod tih ljudi da su dio Crne Gore, da žive u Crnoj Gori, da je vladar na Cetinju njihov vladar. Međutim, i 20 godina posle Veljegrada, znate šta kažu recimo iz Andrijevice, kaže ja idem u Crnu Goru. Nema svijest da živi u Crnoj Gori. Nijedan grad u Crnoj Gori osim Cetinja nije proveo 40 godina, Podgorica, ni Nikšić, ni Bar, nije proveo u nezavisnoj Crnoj Gori. I dakle imali ste taj nezavršeni proces integracije, jednostavno nije mogla da isklija, da se rodi, učvrsti jedna svijest da je Crna Gora vaša država. Sad vi, kao česta tema vaših radova je upravo ta analiza. Šta su razlozi što jedan tako veliki broj građana Crne Gore, državljana Crne Gore, kako god hoćete, ili potpuno onako ima jedan indiferentan odnos prema crnogorskoj državnosti, ili čak je otvoreno nelojalan i jedan od ključnih, dakle, koji markirate nesposobnost tadašnje vlasti Crne Gore da integriše to stanovništvo. Ne samo kralja Nikole, nego i prestolonasljednika i drugih ljudi. I more nekakvih pokazatelja koji su zaista onako djeluju zapanjujuće. O broju posjeta, o komunikacijama. Danas već imamo tu pojavu u veoma izraženom vidu. Ne bih govorio sada o motivima ili razlozima nekog takvog opredeljenja, ali mogu reći o jednom, da kažem, istorijskom korijenu te pojave ili o toj pojavi u nekom drugom vremenu. A upravo je to period kojim se istraživački i bavim. Dakle, Crna Gora nije imala snage, dakle njena emisiona moć, da kažemo, nije bila toliko jaka da te ljude veže za Crnu Goru i da ih natjera da se sa njom identifikuju. Imala je nekoliko ograničenja. Prvo je, znači, faktor institucija. Dakle, ona nije imala dovoljno ni škola, ni učitelja, ni udžbenika, ni uopšte ljude koji će osmisliti prosvjetnu politiku da kod njih razvije osjećaj pripadnosti državi Crnoj Gori. To je jedna stvar. Druga stvar su ekonomska ograničenja. Ljudi kada postaju dio jedne države, oni očekuju da u toj državi ostvare neku egzistenciju. U tadašnjoj Crnoj Gori to nije bilo moguće. I došli smo do jednog paradoksa. Da se više ljudi iz Pive iselilo 1889. godine nego za 100 godina turske vladavine. Znači više se ljudi iselilo iz tog kraja kad su postali državljani Crne Gore, kad su vraćeni u svoju državu, nego za vrijeme osmanske vlasti. Onda znate, kad 300-400 godina živite u jednoj državi, recimo u Osmanskom carstvu ili Austro-Ugarskoj, Austriji, nije bitno, dosta treba vremena da neko kod vas probudi svijest da ste nekada pripadali Crnoj Gori. Mnogo ljudi je imalo izraženo socijalno i ekonomsko nezadovoljstvo položajem u Crnoj Gori. Onda u tadašnjoj političkoj nomenklaturi Crne Gore postoji jak protekcionizam i nepotizam. Znači, vaše mjesto i u sistemu vlasti i u onom čitavom spektru privilegija koje vi možete da dobijete od vlasti, uvijek je postojala plemenska odrednica. Dakle, ako ste Čevljanin, možete dobiti više nego ako ste iz Drobnjaka. Znači, uvijek se to gledalo. To je sad nekakva... Plemenski kapitalizam kao preteča ortačkog kapitalizma. To je nekakva vrsta podobnosti koja je postojala. I recimo, dešavalo se i o tome postoje, dakle, dokazi.
Jedan momak iz Drobnjaka završi pravni fakultet u Beogradu. Konkuriše, današnjim rečnikom rečeno, u veliki sud. Za pisara, sekretara, nebitno, ima diplomu pravnog fakulteta. Ne bude primljen. Bude primljen čovjek koji iz okoline Cetinja, iz vjerne porodice, koji je završio 4 razreda gimnazije, niže gimnazije, znači 8 godina školovanja. Istu tu molbu ovaj čovjek ponese u Beograd, u ne znam sad koje ministarstvo. I dobije odmah mjesto koje ga sleduje prema diplomi i prema drugim kvalifikacijama, znanju jezika. Baš njih briga je li on odavde ili odande. U Crnoj Gori toga nema. Znači, postoji jedna, kako da kažem, podobnost koja je u plemensko-patrijarhalnom društvu, koje u drugim uređenim društvima nema, pogotovo u velikim i razvijenim društvima. Nebitno je vaše porijeklo, ime, prezime, čiji ste, da li je vaša kuća bila vjerna gospodaru ili nije, to je tamo nebitno. To je jedna od istorijskih konstanti je ta, treba to reći jer zaista mislim da nije sporno, superiornost prije svega kulturnih i naučnih institucija srpskih ili Srbije, kako god hoćete, u odnosu na crnogorske. I to je možda, i to vam nudim na komentar, jedan od razloga što je ta svijest, makar ona bila i podhranjivanjem mitova, koja je, govorili ste, i kroz skoro 4 decenije socijalizma ili komunizma uspjela da sačuva makar malo prekrivenu natruhama internacionalizma tu svijest koja, dakle, u AB revoluciji izbila na površinu i pokazala se kao još uvijek više nego dovoljno moćan faktor da obriše sve ono što je u tom trenutku formalno predstavljalo institucije i organe Crne Gore. Upravo tako. Dakle, postoje države i društva oko nas koje imaju uređene i razvijene i moćne institucije. Zbog toga što, po mom mišljenju, te institucije kod njih nisu dio političkog trgovanja. Dakle, niko ne dobija mjesto u instituciji ili instituciju, bukvalno mu neko ne daje u ruke instituciju, da bi time naknadio njegovo političko djelovanje ili da bi kupio njegovu političku vjernost. Jer u tim zemljama pojedinac služi instituciji, a ne institucija pojedincu. Nažalost, kod nas često institucije kao da postoje da bi se nekom namirivao dug ili da bi neko brao plodove svoje vjernosti i pravovjernosti. U tim zemljama toga nema. Možete misliti da neko... Ili makar nije u približno takvoj mjeri kao kod nas. U Crnoj Gori. Možete misliti da neko u Matici Srpskoj, recimo, zapošljava ljude pred izbore. Ne. A onda ima još jedna stvar. Institucije, evo sad govorim, vi ste pomenuli institucije Srbije. Bilo koja vlast da je, one imaju svoj pravac djelovanja. Međutim, u Crnoj Gori sumnjam da bi se pravac djelovanja nekih institucija, sve da oni taj pravac imaju, zadržao da se promijeni garnitura vlasti. Jer evo da kažemo to najjednostavnijim jezikom, kolokvijalnim nekim govorom, Srpska akademija nauka ili Matica Srpska uvijek vodi srpsku politiku. Ili politiku, ono što kažemo, nacionalnih i državnih interesa Srbije. Ma šta to značilo sada? U Crnoj Gori nije tako. Jer vi imate ovdje armiju ljudi koja čeka da uđe tamo da ne bi vodila crnogorsku politiku. Znači oni samo čekaju da preuzmu instituciju, da ta institucija ne ide tim pravcem, nego potpuno suprotnim pravcem. Samo razmišljam da li ovo što ste sad rekli ponovo zakonski kažnjivo kao jedna izjava koju ste dali, čini mi se, prošle godine i zbog koje ste dospjeli na sud. I makar da je bio posrijedi vrijednosni sud osuđeni, sad ne znam da li je neko čuo za to, jer za razliku od većine drugih slučajeva koji se na sva zvona dignu i obrade, nešto povodom ovog vašeg nijesu se pretrgli kolege da... Pa dobro, to je bio jedan spor. Iznos nije veliki, ali je princip o kome se radi, čini mi se,
kudikamo veće. Pa dobro, to je još u toku je sudski proces, to je... A bit će da je to razlog što se niko nije oglasio? Tek moguće, tek je na prvoj stepenici, ja se nadam da će to biti riješeno onako kako u istinu treba, da se ne kažnjava za vrijednosne sudove, ali... Opet je bila digresija jedna... Sada govorimo o nečemu što je, mislim, lako dokazati i konkretnim nekakvim pokazateljima o radu naših institucija ili o radu ovih institucija o kojima smo govorili. Dakle, u Crnoj Gori nemate konstantnost u borbi za nečim što je interes države Crne Gore, ne vlasti u Crnoj Gori, ne čak ni Crnogoraca, nego svi koji žive u Crnoj Gori, bilo da su oni Crnogorci, Srbi, Muslimani, Bošnjaci, Hrvati, Albanci, nije bitno. Dakle, nešto što je interes svih nas koji živimo i mislimo da živimo na ovom prostoru. U zemljama, u našem okruženju itekako postoji taj društveni konsenzus o tim pitanjima. I zbog toga te institucije, čini mi se, ozbiljno rade. Ono što također imate kao jedan specifikum koji je, pretpostavljam, već kudikamo poznati većina naših gledalaca, je da i oni koji su bili supstitut ili koji su supstituisali sve uglavnom nepostojeće institucije kroz crnogorsku istoriju, dakle gospodari, bilo da su vladike, knjaževi ili da je kralj Nikola posrijedi, su upravo iz te pozicije neke vrste neprikosnovenog intelektualnog, kulturnog, duhovnog, državnog, nacionalnog autoriteta, upravo tu svijest Crnogoraca pumpali srpstvom. Upravo, dakle, onim što će se kasnije pokazati kao ključni osnov za rasprave, sporove, pa i... To sam mislio navesti kao treći razlog na pitanja o kome smo govorili o problemu integracije ili slabosti ili sporosti integracije u Crnoj Gori. Državna ideologija Crne Gore ili zvanična svijest, da kažemo, koja je stvarana iz centara moći, nije stavljala interes Crne Gore na prvo mjesto, nego interese srpstva. To je bio cilj crnogorskog vladara, misleći da će, kada ode Tursko carstvo, po srednjevjekovnom modelu biti vraćeno neko drugo carstvo, odnosno Srpsko carstvo, i da će on onda morati da se bori sa Karađorđevićima ili prije sa Obrenovićima za prijesto tog novog carstva. I on je svoje Crnogorce želio da pripremi za taj veliki poduhvat. Jednostavno da ima pomoćnike i privrženike. Kada je on shvatio da je takva politika pogrešna i kada je takva politika po njega samog počela da proizvodi negativne efekte, bilo je kasno više da se bilo što mijenja. Tek je to shvaćao negdje oko 1908. godine na Cetinju i onda je bilo kasno da se mijenja. Ne možete vi mijenjati nakon 50 godina, mijenjati temeljna opredeljenja, temeljne pravce vaše političke ideologije. Napravit ćemo kratku pauzu da pogledamo reklame pa ćemo nastaviti. Vjerujem da je priča zanimljiva, a iskreno se nadam i da će biti edukativna po dva osnova. Prvo da, ako već ne vole da čitaju Crnogorci, a bojim se da je to raširena manjkavost, makar mogu da slušaju, da se ne trude, da listaju sami, a i da bi ovo moglo biti inspirativno, makar za jedan broj, da prelistaju malu literaturu i da pročitaju nešto i nauče. Idemo na reklame pa nastavljamo. Nastavljamo Živu istinu, podsjetit ću, gost je doktor Živko Andrijašević, istoričar. Danas je izašao u pobjedi vaš tekst povodom, da ne ispadne da korim previše naše gledalce, ali zaista je dobro namjerno. Na današnji dan je 1852. razdvojena svjetovna i duhovna vlast u Crnoj Gori. Strašno bih volio da je moguće sprovesti neku anketu na 650.000 stanovnika kao uzorku, da vidimo da li bi 65 ispitanika znalo da se to desilo baš danas. Za one koji su taj tekst pročitali, možda će ovo biti čist
suvišak, što ću vas sad pitati, ali za one koji nijesu, definitivno može biti interesantno. Kratko, koji su bili razlozi što je taj potez uradio knjaz Danilo? To je zasigurno veliki datum u istoriji Crne Gore kada je razdvojena duhovna od svjetovne vlasti. Iako mislim da bi još značajniji datum u Crnoj Gori bio, a neće ga skoro biti, da se crkva razdvoji od politike. Znači mi smo razdvojili državu od crkve, ali nažalost crkvu teško možemo od politike i političare od crkve, što je također veliki problem. To je nesumnjivo značajan iskorak za Crnu Goru jer je jednostavno dobila obrise svjetovne, a ne teokratske države. I to je bilo korisno i za državu i za crkvu. Došlo je bilo vrijeme kada je više bilo nemoguće držati taj oblik vladavine da jedan čovjek bude i na čelu države i na čelu crkve. To je za crkvu bilo spasonosno. Crkva je do tada u vrijeme kad se razdvaja od države bila u katastrofalnom stanju. Ruski izaslanici koji su dolazili u Crnu Goru u vrijeme Petra II, u vrijeme knjaza Danila, pisali su o katastrofalnom stanju crkava u Crnoj Gori. Uopšte o dosta slabom duhovnom životu. Maltene o bezbožništvu u Crnoj Gori. Dakle, ljudi niti su držali do crkve, niti su držali do sveštenika, niti su držali do religijskih vjerovanja. Takav sistem koji je omogućavao da jedan čovjek bude na čelu države i na čelu crkve, također je omogućavao i svešteniku da bude i na čelu parohije i na čelu, recimo, lokalne vlasti. Dakle, i kapetan i pop. Ta dva posla bilo je teško obavljati, a da se oba rade podjednako dobro. I onda je, recimo, ovom parohijskom poslu pristupao sa jednom dosta velikom komocijom koja je faktički laicizirala postao sveštenika u Crnoj Gori. Onda u Crnoj Gori ima taj jaki problem da su kod nas religijska vjerovanja potisnuta od političkih vjerovanja. Jer političko vjerovanje je nešto što vam je garantovalo opstanak na ovom prostoru. Vjera u neke realne stvari, dok su religijska vjerovanja privilegija ljudi koji su riješili čitav niz egzistencijalnih pitanja. Čak i ta formalna strana, koliko se sjećam, je onako bukvalno do, kako bih vam rekao, totalne neobaveznosti bila dovedena i tek negdje u drugoj polovini 19. vijeka donesene su uredbe da se mora nositi brada, da se mora nositi... 1893. da moraju da nose mantiju, oni su nosili obično dijelo. Pa kad treba neka ovako, da se obavi neki crkveni obred, oni navuku mantiju ili već što, skinu oružje i završe posao. I dosta je država imala muke da sveštenike uistinu napravi službenicima crkve. Znači, čitav jedan državni napor je 50 godina bio upravljen na to, jer je sveštenički poziv postao jedan od privilegovanih poziva u sistemu vlasti. Dakle, kad nekome hoćete da, ovo što smo govorili o institucijama, naknadite za neku pomoć ili da mu platite za neku podršku, vi mu date svešteničko zvanje. I onda on ima parohiju... Što nije bilo upravnih odbora. 150 kuća i od tih 150 kuća ko se krsti i vjenčava ili kad neko umre, on uzima dio novca za te poslove i na taj način obezbeđuje sebi jednu pristojnu platu, recimo. Znači, to je njemu jednostavno od države dato kao honorar za političku vjernost. Ono što pokazuje koliko je u stvari sve to bilo u funkciji vlasti, borbe za vlast, instrumentalizovanja, dakle na najdirektniji način, je i činjenica da knjaz Danilo godinama nije formalno postavio čovjeka na čelo Crnogorske crkve ili pravoslavne crkve u Crnoj Gori, ili 10 naziva je bilo makar u opticaju tokom tog vremena, nego je završavao svoje bitke za opstanak na vlasti, a ovom pazio da ne dovede nekoga ko bi mu mogao pokvariti taj posao. Pa uvijek u Crnoj Gori je nakon razdvajanja vlasti postojalo pravilo da se na čelo crkve dovodi čovjek koji nije iz Crne Gore. Da njegovi rođaci, bliski ili dalji, ne bi imali političkih ambicija i da se nekome ne bi dala ta počast da sjedne na prijesto na kome su
više od jednog vijeka sjedili mitropoliti iz porodice Petrović-Njegoš. I onda se birao što dalji, to bolji. Tako da mi smo uvijek imali mitropolite izvan Crne Gore. Sve do ukidanja Crnogorske crkve 1918. godine. Dakle, jako se pazilo da to nema nekih političkih konotacija i posljedica u Crnoj Gori toga doba. Malo treba da neko stekne političke ambicije na osnovu toga mitropolitskog zvanja. I su više u svijesti ljudi bila prisutna ta tradicija politička da je mitropolit poglavar države, a ne samo poglavar crkvi. Zbog toga su se crnogorski vladari čuvali da na to mjesto dovedu nekoga ko pripada tim plemensko-brastveničkim strukturama u Crnoj Gori. Onda još jedna stvar, oni su imali, Petrovići, Danilo i Nikola, jaku potrebu da svima pokažu da su oni poglavari crkve, a ne neko drugi. To je jako bitno pokazati podanicima ko se pita. I Rusi im predlažu svoje ljude, razumije se, jednog ostroškog arhimandrita, on ga jednostavno neće. I dovodi tek 1858. godine čovjeka za koga on smatra da treba da bude nekog Nikanora Ivanovića Njeguša, koji nije bio iz Drniša, ali su pridodali ime Njeguš da kod ljudi stvara neku asocijaciju. Nije imao nikakve veze sa Njegušim, on je govorio da je tobože s Njeguša, jeste. I Nikola isto ima tu tendenciju da uvijek svima stavi do znanja ko je poglavar crkvi u Crnoj Gori. Da je mitropolit bez njegove moći, bez njegovog odobrenja apsolutno ništa. Pa se i čitava državna uprava trudila da dokaže da ona u stvari upravlja crkvom, da crkva nije samostalna u nekim stvarima, osim u čisto onim stvarima koje se tiču obrednih nekakvih radnji, duhovničkog života, kanonskog prava i tome slično. Kad bi povukli paralelu, odnos država, crkva, svetovna duhovna vlast, s tog perioda, dakle sredine i druga polovina 19. vijeka i danas, pod danas podrazumijevam 10-20 posljednjih godina, kako bi po vama izgledala? U to vrijeme crkva se apsolutno nije bavila politikom. Niti je imala bilo kakvog dodira sa političkim životom. Oni su držali crkvu daleko od toga. Nažalost, to danas nije slučaj. Crkva se itekako miješa u politički život. Ja sam rekao, ona je odvojena od države, ali nije od politike. To mu nekako sada dođe jednako loše. U to vrijeme toga nije bilo. Jedino gdje su, da kažem, sveštenici mogli imati veze s politikom, bilo je to što su nedjeljom imali obavezu, recimo, da ljudima u selu koji su većinom bili nepismeni čitaju zvanične novine, da ih informišu Glas Crnogorca, jeste. Eto, to je bila ta njihova veza s politikom. Znači, država ih je odaljavala od politike. Ako je neko trebao da vodi tu nacionalnu propagandu, ona je država imala svoje činovnike i ona je htjela to da radi, a oni neka se bave duhovnim stvarima i vjerskim životom. Ako su čitali kao pop Mića, malo su Crnogorci tokom nedjelje uspijevali posla da imaju. Oni su znali, država je od vremena knjaza Danila zaista mnogo uspjela da unaprijedi sveštenički kadar u Crnoj Gori. Školovanjem i u Crnoj Gori i van nje, i već negdje 1900. godine mi smo imali zaista jedan veliki broj školovanih sveštenika, barem su imali osnovnu školu i osnovno teološko obrazovanje. Njima je preko Ministarstva prosvjete bilo i preporučeno da čitaju određenu literaturu, pa su onda komisiono propitivani i o vjerskim učenjima i o svim drugim učenjima. Dakle, država je veoma ozbiljno radila na edukaciji svešteničkog kadra, jer je taj segment bio zaista zapušten do krajnjih granica. Vratit ću se kasnije knjazu Danilu zbog jedne druge stvari, jednog drugog ugla priče, ali sad da ostanemo još malo na terenu crkve. Dakle, i danas je i praktično ne silazi sa onako spiska aktualnih tema taj odnos, ta pozicija pravoslavne crkve u Crnoj Gori, i čini mi se kad se onako sve iščisti, ostaju dvije teme o kojima se
u stvari stalno vrti priča. Prva je, da li je Crnogorska pravoslavna crkva bila autokefalna, i negdje jedan odgovor koji u nijansama izgovoreno ovako ili onako više nije sporan, ali druga teza nije dovoljno, čini mi se, analizirana, jer moj utisak da nekako prolazi, a da ljudi ne primijete da se tu radi o odvojenoj stvari od pitanja autokefalnosti. To je da li je Mitropolija Crnogorsko-Primorska ili kako god je zvali, ili Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, nebitno je, jedina legitimna pravoslavna institucija u Crnoj Gori. Meni se čini da to nije baš isto i da negdje možda namjerno, možda nenamjerno, taj ugao priče još nije dovoljno fokusiran, nije izoštan. Pitanje legitimnosti jedne od dvije. U pravu ste, postoje ti problemi kao i većina pitanja koja se tiču nečega što je identitet Crne Gore, što su institucije Crne Gore, uvijek ima veze sa politikom. Tako i ovo pitanje. Mislim da će interes javnosti za pitanje da li ili nije bila autokefalna nestati onog trenutka kad prestane politička upotrebljivost tog problema. Nažalost, daleko smo od tog vremena da se pitanje autokefalnosti skine sa dnevnog reda. Iako je to za istoričare koji hoće da poštuju izvore nesporna stvar. Da li je bila ili nije bila autokefalna. A oni koji kažu da nije bila, neka kažu kome je bila podvlasna i riješen problem. Možete tu autokefalnost zvati autonomijom ili samostalnošću ili kako god hoćete, ali to je de facto autokefalna, odnosno samostalna crkva. Možete joj naći kanonske mane za ovo ili za ono, ali ona je samostalna. Dakle, to je fakticitet. To je jedna stvar. Druga stvar, ovo što ste rekli, koja je crkva legitimna u Crnoj Gori. Ne bih stvari postavio na taj način. Crkva ima funkciju ukoliko ima vjernike i ukoliko obavlja određene vjerske dužnosti. Nesporno, crkva pravoslavna u Crnoj Gori sa istorijskom tradicijom, sa istorijskim legitimitetom, zove se Cetinska mitropolija. To je nesporno. Dakle, pravoslavna institucija koja je početkom 13. vijeka osnovana u Crnoj Gori. Međutim, u 20. vijeku došlo je do tih političkih lomova koji su od jedne tradicionalne pravoslavne institucije u Crnoj Gori učinili instituciju koja pripada jednom organizmu, jednoj crkvi koja nema svoje ni istorijsko utemeljenje, ni središte i sjedište u Crnoj Gori. Upravo u crkvi kojom se niti pita, niti upravlja iz Crne Gore i koja uopšte nema potrebu da konsultuje nešto što je interes Crne Gore i vjernika u Crnoj Gori. Mislim da je to osnovni problem. Što aktuelna pravoslavna crkva u Crnoj Gori, kako oni žele da ih zovu, evo zvaćemo ih tako, vodi politiku koja nema veze ni sa interesima Crne Gore, ni sa interesima crnogorskog društva, ni sa interesom vjernika u Crnoj Gori. I opet uspijeva da u svim anketama bude najpopularnija institucija u Crnoj Gori. To je već jedna druga stvar. Ljudi jednostavno tu crkvu, instituciju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori smatraju, kako da kažem, nadoknadom ili zamjenom za neku političku instituciju koja bi trebala da obavlja takvu misiju u Crnoj Gori. Zbog toga je to, dakle, oni u njoj vide političku instituciju. I zbog toga ona uživa najveće povjerenje. Ona je trajna, ona je sposobna za taj posao i ona ima jaka uporišta u Crnoj Gori. Dakle, kod njih je to samo drugo ime za političku instituciju Srbije u Crnoj Gori, koja djeluje sasvim legalno. Da li toga mogu da izvučem zaključak da u Crnoj Gori, po vašem mišljenju, komentarišući, dakle analizirajući te rezultate istraživanja koji mogu, ne moraju biti pouzdani, ali evo, ponavljaju se godinama unazad, negdje
postoji jedan dio Crne Gore koji je većinski, čak koji tu priču sa državnošću, nezavisnošću nije svario do kraja, da upotrijebim taj termin. Upravo to, dakle, mnogo je veći broj ljudi koji Srpsku crkvu doživljava kao svoju instituciju nego što je procenat ljudi koji se izjašnjavaju Srbima u Crnoj Gori. Dakle, to je mnogo veći, što govori da dolazi do prelivanja iz jednog nacionalnog korpusa bodova na stranu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. I popis, skoro 20% Crnogoraca je manje za... To pokazuje i istraživanje o jeziku. Na kraju krajeva to pokazuju i rezultati referenduma. Kada ste vi imali, znači, 45-55, a po popisu broj Srba u Crnoj Gori je oko 30%. Prema tome, iz ovog korpusa nacionalnog, ljudi koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, jedan ne tako mali dio pripada ili ovoj ideji zajednice Crne Gore i Srbije. Rekao sam malo prije da ćemo, kad završimo, ako se ovako ipak kratko bavljenje ovom pričom o crkvi, odnosno crkvom u Crnoj Gori, može smatrati završenim, ali ovog puta ne planiram da probijamo termin previše, da ćemo se vratiti knjazu Danilu. Po čemu je knjaz Danilo specifičan? Čini mi se da je on negdje vaš favorit među Petrovićima i znam da ste rekli, da ste ga opisali kao jedinoga iz te dinastije kome je Crna Gora bila cilj, za razliku od svih ostalih kojima je Crna Gora bila instrument za šta? Za dolazak na čelo vaskolikog srpstva u nekom spletu srećnih po njih okolnosti. Danila cijenim zbog toga što je vodio realnu politiku i što je povlačio prave poteze u pravo vrijeme. Za 9 godina njegove vladavine urađeno je u Crnoj Gori više nego za 90 godina prije njega. Pa i mnoge stvari posle njega. Danilo je uspio da jednu, da kažem, depresivnu Crnu Goru izvede na Grahovac i da ostvari jednu pobjedu, da uveća državnu teritoriju i jako se trudio da odagna od Crnogoraca ove romantičarske magle i nerealno promišljenje i svog položaja i crnogorske državne politike. Imao je zbog toga velikih otpora. Rusi su probali da ga likvidiraju 56. godine, 57. Konačno su to uspjeli uz pomoć Austrijanaca 1860. godine, što govori da on nije bio čovjek koji je želio da slijedi nekakve obmane i opsjene ruske balkanske politike, niti da Crnu Goru upreže u ta kola. Jednostavno ona nije bila svojom snagom dorasla za takvu ulogu. Za vas nema dileme, dakle, da je u stvari zavjera, uslovno rečeno, međunarodne zajednice stajala iza ubistva, da nije posredi ono što se prenosi s koljena na koljeno u makar dijelu Crne Gore, da je posredi osveta za uvrijeđenu čast i ne, to je bio samo razlog da se oni koji su to organizovali obrate ovom čovjeku da uradi taj posao. On imao i lični razlog, ali je bio u funkciji njihovog plana. To su dvije zanimljive okolnosti, dvije zanimljive priče. Zbog čega? Zbog možda uvoda u jednu opet kratko važnu temu u ovoj cijeloj priči, o tome da se upravo za Danilovu vladavinu vezuju pa najmanje dva događaja, ta zbivanja navodna ispred manastira Ostrog i Pohara Kuča, koja su kasnije stotinama godina ili, ne mogu reći stotinama jer nije prošlo, recimo 150 godina, bez pretjerivanja, korišćena kao neka vrsta alibija za, da upotrijebim fin termin, možda nedovoljnu lojalnost, a boga mi najčešće i mnogo više od toga, cijelih plemena prema crnogorskoj državi. Upravo to. To je jedan događaj u Belopavlićima koji se desio, o kome se priča na osnovu samo jednog izvora. Svjedočenja popa Vuka Popovića Rišnjanina u jednom pismu koje je poslao Vuku Karadžiću i rekao je tamo da su
knjaževi perjanici učinili nasilje nad ženama u Bjelopavlićima. Ja drugog dokaza za takvu tvrdnju, nekog drugog dokaza nemam. I da je to tako bilo, ipak knjaza ne možemo gledati kao krivca za neke plemenske stvari, nego kao čovjeka koji je personifikacija državne ideje u Crnoj Gori. Uopšte ta snaga kojom je on diskvalifikovan moralno govori o tome da su oni koji ga diskvalifikuju prepoznali u njemu opet fenomenalna anticipacija. Za tu ideju. Kad vi gađate Danila zato što je nemoralan čovjek, vi time hoćete da oburdate onaj politički cilj, onu političku ideju koju on personifikuje. Dakle, kao kada ste htjeli da uništite crnogorsku državu 1918. godine ili da uklonite kralja, vi ste ga moralno diskreditovali time što je sarađivao s Austrijom, pokrao narodni novac, izdao srpsku stvar i tome slično. Dakle, rušeći njegov moralni lik, njega kao ličnost, vi u stvari bijete u glavu ideju koja stoji iza tog čovjeka. Iza Danila je stajala upravo ta ideja Crne Gore koja je posvećena svojim interesima, koja treba da se širi do nekih historijskih granica Ivanbegovine i tu da stane. I zbog toga on dolazi u taj sukob sa ruskom politikom koja uvijek od Crne Gore želi da stvori jednog žandarma koji će da buni tamo i vamo onda kad iz Petrograda dobije mig za to. Zbog toga se on i okreće Francuzima i želi da... Šta je zaista, postoje neki pouzdani istorijski dokazi? Šta je istina u toj priči o događajima sa manastira Ostrog? Šta je istina, šta su stvarni razlozi pohare Kuča? Ajde da se zadržimo na ta dva događaja koji su odjekivali kasnije kroz istoriju i imali posljedice višestruke. Pa evo, ja sam rekao za ovo da nema drugog dokaza osim svjedočenja jednog imali kontra sveštenika. Niko drugi nije rekao, ni sami Bjelopavlića, da se to tada desilo. Ima jedna knjižica koju sam ja pročitao, mislim gospodin Šaletić da se zove ili tako nekako. To je Ubiše knjaza, knjiga o tome. Ali ima jedna knjiga, to su Bjelopavlići upričili tako Rista Bošković, ali ona je nastala 50 godina nakon toga. Znači, kada se o tome već pisalo kao gotovoj činjenici, nesporno i tako dalje. Dakle, u samo vrijeme kad se to dešavalo, nemamo mi nekakvog drugog dokaza. Neću reći za ono što nema dokaza da se nije desilo. Ali, da vam kažem, uzmimo stvari ovako. Da li mislite da je jedan vladar koji želi da, tek došao na vlast faktički 2 godine, koji želi da stekne pristalice i to u jednom moćnom plemenu. Tada se dešavala 1854. 54. Znači u Bjelopavlu, u jednom moćnom plemenu, brojnom plemenu. Da li mislite da bi on stajao iza jedne tako grozne i nemoralne stvari? Da li je baš želio da otjera Bjelopavlića od sebe? Ja mislim da ne. Pohara Kuča? Pohara Kuča, nije to bila pohara Kuča. To je bilo stradanje, radni naslov, stradanje turskih privrženika u Kučima. Istina. Njima je 2 put poručivano od Cetinja da se okanu saradnje s Turcima, jednom dijelu Kuča. Većinski su oni bili uz Skadarskog pašu. Dakle, rečeno im je, okanite se toga, oni nisu htjeli. I država je poslala tamo jedan kazneni odred, koji je, istina, činio zločinstva i nad nedužnim stanovništvom. Bilo je nekoliko slučajeva ubistva djece, žena, staraca. To je klasično zastrašivanje takvih političkih pokreta i onih koji im pripadaju. I naravno surovo su se obračunali sa onima koji su slijedili politiku Osman Paše Skadarskog. A kojih je bilo više mnogo nego oni koji su bili lojalni Cetinju. Da. Tako makar govore neumitni podaci. Od Njegoševa doba ima taj trend, odnosno taj odnos snaga da je veći broj bio ljudi uz Skadarskog pašu nego uz gospodara na Cetinju. Srećom, uz gospodara na Cetinju je tada perjanik je bio kasniji vojvoda Marko Miljanov, koji tada nije bacio grb kad je čuo šta se uradilo u Kučima. Naprotiv, ostao je da služi gospodara i tek negdje kad je bio duboko u penziji, on je napisao knjigu u kojoj je
dodao jedno 250 ljudi da su ubijeni u toj takozvanoj pohari Kuča. Međutim, sami Kuči su, i to je objavljeno, čini mi se 1937. godine u časopisu Zapisi, dostavili spisak Skadarskom paši koliko ih je stradalo. I tamo navode koliki je broj djece i staraca i žena. Dakle, nije da ih nema. 130 i nešto, 10 djece. Ukupno. Dakle, to je... Što naravno... I da je jedno, to je zločin. Dakle, ali državna politika nije išla za to da se izvrši pohara Kuča. Ovo je u stvari šlagvort za priču o još jednom mitu koji je sastavni dio crnogorske mentalnosti. Dakle, ono po čemu Crnogorci vole strašno da se diče, što niko nema do oni ime za moralni kodeks, čojstvo. I sad vi pogledajte, dakle, jedan narod čojski, sojski i tako dalje, koji o sebi voli da priča kao da je svaka rečenica za gusle spremana, kao o eliti, kao o soli srpstva, kao ne znam ni ja već čemu, kao nijedan drugi, čini mi se, kaže licemjerje, političko konvertitstvo. I uvijek je negdje to maskirano ili se pokušava da maskira. Upravo ovakvim nekakvim groznim ili grandioznim razlozima zbog kojih se to radi. To je, nažalost, postala predstava, dio naše socijalne mimikrije, da se zaklanjamo iza velikih riječi. Pogotovo kada nastupe vremena u kojima te osobine više nisu toliko, neću reći poželjne, ali kada nema toliko potrebe za njima. Znači, za junaštvo je bila potreba dok je bilo rata na granici, a mi smo naše ratove s Turcima definitivno završili u 19. vijeku 1878. I tek 1912. godine kao organizovana vojska krenuli u novi rat. Više se pričalo o junaštvu nakon rata nego u toku samog rata. Onda i čojstvo imalo nekakvu istu sudbinu. Što se više narod kvario, a što je i normalno. Modernizacija života, promjene socijalnih struktura, migracije selo-grad, napuštanje plemenskog okvira, dolazak nekakvih noviteta u Crnu Goru, odlazak ljudi izvan Crne Gore, sve to kvari jedan patrijarhalni moral. To je normalno. Nemate ni mehanizme da to spriječite, nemate ni, što bi se reklo, glas javnosti koji će ustati protiv toga. I onda svo to moralno propadanje, koje ne bih nazvao drastičnim, ali ga je bilo, nekako prikrivate ovim potenciranjem čojstva i junaštva. Kažu psiholozi, kada neko potencira neku svoju osobinu, vjerovatno je u tome najslabiji. Pa tako i kad neko stalno potencira čojstvo, vjerovatno da tu postoji sada neki veliki problem, da se nešto želi prikriti. Obično se iza nekih velikih riječi skrivaju i mali interesi i mali ljudi i nekakva sitna ili čak krupna nedjela. Tako da bih rekao da je i čojstvo i junaštvo u Crnoj Gori maltene koliko i na drugim mjestima. Možda mi imamo više potrebu da o tome pričamo, jer je dio nekog našeg kulturološkog koda, nekakve istorijske tradicije nego kod drugih, jer drugim narodima možda na sreću junaštvo nije uvijek bilo od tolike potrebe, jer nisu živjeli u političkim i istorijskim uslovima u kojima smo mi živjeli. To je jedna, čini mi se, istorijska ovako specifičnost, a u direktnoj je svezi sa identitetskim pitanjima. Kod Crnogoraca je to konvertitstvo, ta prevrtljivost politička i kakve god hoćete druga, bilo negdje olakšana i time što ako izdaš kralja Nikolu pa odeš nekom Obrenoviću ili Karađorđeviću da služiš, nije si neku veliku stvar uradio, to je sve u okviru porodice, sve je to u okviru srpstva. I čini mi se da je to jedan moment koji dosta toga objašnjava, a u stvari otvara i još jedno zanimljivo pitanje, ajde da kažem, trećeg mita, ili makar pod navodnicima mita, u kojem
možemo nešto kratko progovoriti. To je mit o istorijskim, bratskim, prijateljskim odnosima saradnje i čega sve već ne, kako se to ovako lijepo reči, odnosima Crne Gore i Srbije, Beograda i Cetinja, Beograda i Podgorice kasnije. U pravu ste, to su mitovi o političkoj dosljednosti Crnogoraca, o trajnim vezama, o bratstvu, prijateljstvu sa Srbijom ili sa Rusijom, nebitno. Rekao bih jednu stvar kada govorimo o tome i uopšte kada govorimo o političkom mišljenju, političkom moralu u Crnoj Gori. Čini mi se, na osnovu onog što su neka saznanja do kojih historičar može da dođe, da je politika kod nas u stvari jedna mimikrijska privredna djelatnost i da se ljudi bave politikom iz čisto ekonomskih razloga. Imamo taj suženi socijalno-ekonomski prostor i vi najlakše do nekakvog ekonomskog napretka i blagostanja možete doći upravo uz pomoć politike. Za razliku od nekoga koji do tog blagostanja dođe, recimo baveći se poljoprivredom, ovdje u politici imate ujedno i društveni ugled i moć. Što je za Crnu Goru jedno sveto trojstvo. Dakle, to čini mi se uvijek kada govorimo o Crnogorcima i politici, mislim da je to polazište i čvorište svega. Politika je kod nas jedna mimikrijska privredna djelatnost. I ništa više. Zbog toga se Crnogorci i lako mijenjaju, i lako odriču, i služe velikim riječima, i čine razna nepočinstva, čine i velike stvari. Mislim da je u osnovi svega to. Drugi mit koji je vezan za Srbiju, za odnose sa Srbijom, također je živ u tradiciji svijesti Crnogoraca. Iako historijske činjenice govore drugačiji. Odnos između Crne Gore i Srbije su bili dobri uglavnom u vrijeme kada se trebalo sukobljavati ili zajednički raditi protiv zajedničkog neprijatelja Osmanskog carstva. To nije takav karakter njihovih odnosa. Nije proisticao iz usađene atavističke zle namjere nekoga u Beogradu ili na Cetinju, nego iz prirode država koje su u te odnose stupale. Srbija ima jednu koncepciju svoje politike na Balkanu. Crna Gora ima sasvim drugu. Srbija ima koncepciju da bude dominantna, evo i sad govore o tome da je Srbija lider na Balkanu i naravno treba da bude lider onamo gdje su joj uporišta najjača. Ocjenjivala su u Beogradu da je Crna Gora jedan od tih prostora gdje su, realno gledano, uporišta Srbije najjača. Postoje razne bliskosti od vjerskih, etničkih, kulturoloških i tako dalje. Znači, veoma je lako da se penetrirate na taj prostor. Crna Gora je također imala neku svoju politiku da se širi do nekih svojih historijskih granica i problem je bio što su te njene granice do kojih je ona mislila da se širi ulazile u interesnu sferu Srbije. Glavni problem Crne Gore čini mi se da je bio nepoznavanje Srbije. Mislim da ni mi danas ne poznajemo Srbiju, nego je gledamo možda... Ne razumijemo na pravi. Pa i ne poznajemo. I ne poznajemo to što mi vidimo kao Srbija, mislim da nije Srbija. Ja Srbiju kao istoričar gledam kao zemlju razvijenih i superiornih institucija. Bez obzira o čemu da je riječ. Osim toga, Srbija je veliko društvo. To je društvo koje ima razvijene i moćne građanske strukture. Jedan intenzivan privredni život. Zemlja koja predstavlja značajan činilac i u planovima politike velikih sila koja se tiču Balkana. Nažalost, Crna Gora mnogo od toga nema ili ima u maloj mjeri. I u tim sučeljavanjima ne znam baš koliko Crna Gora može uspješno da parira Srbiju, odnosno koliko je mogla u vremenu dok su njih dvije bile nezavisne države. Bez podrške Rusije ona nije mogla značajnije nauditi Srbiji. Kada je izgubila tu rusku podršku, Srbija je lako došla do Podgoričke skupštine. Koliko su ti odbrambeni mehanizmi u Crnoj Gori nakon nezavisnosti ojačali? Glasovi
koje čujemo gotovo svakodnevno, govore da nisu ni izbliza, da je vrlo, vrlo malo urađeno na tom planu, a da bez neke osmišljene strategije stvaranja ili jačanja održivog nacionalnog, kulturnog identiteta Crnogoraca na srednji rok stvari mogu biti komplikovane. O tome vam mogu reći kao neko samo ko čita novine. Dakle, nemam nekakvih znanja, ali na osnovu onoga što se vidi, moguće ni vi ne prepoznajete neku stratešku politiku, neki strateški pravac. Ja sam se nadao da ćete vi prepoznati negdje pa da me obradujete da ima. Pa evo i ja kažem kao pažljivi čitač novina nijesam, nažalost, prepoznao da tako nešto u Crnoj Gori postoji. Nego se uvijek reaguje na nešto što se plasira izvan Crne Gore. Znači uvijek lopta dolazi iz komšiluka i onda mi kažemo nekome ajde sad ti skoči pa vrati tu loptu tamo. Dakle, nemamo nešto da se ta lopta udari u jednu građevinu koja ovdje već postoji. Nego kad nam neko ubaci loptu, ajde sada mi da pravimo nešto da to vratimo nazad. Međutim, postoji jedna respektabilna vještina vlasti da te loptice iskoristi, ja da se sad poslužim vašom metaforom, za jednu vrlo onako iz njenog ugla logičnu partiju. Dakle, da odigra jednu igru u kojoj će svaki napad na sebe samu predstaviti kao napad na temelje države i dovesti, dakle, čak i kad vidite da to nije baš tako ili kad vidite šta se iza brda valja, dovesti u situaciju svoje biračko tijelo da je podrži upravo da se ne bi desilo to što vam predstavljaju kao potencijalni cilj, a to je da se ugrožavanje vlasti ugroze i temelji države. Pa u pravu ste, moguće da se takve stvari koriste kao političko sredstvo u samoj Crnoj Gori, odnosno da se stvara osjećaj nesigurnosti, straha, ugroženosti, možda u većoj mjeri nego što on uistinu jeste, da bi na taj način neko ko je zadužen da se protiv tog straha i tog ugrožavanja bori, stvorio sliku o sebi kao o nezamjenjivoj političkoj strukturi na prostoru Crne Gore. Dakle, moguće, ali nije to nešto, čini mi se, čime treba neku u Crnoj Gori da se bavi. Političari uvijek imaju reflekse koji nemaju veze sa refleksima ljudi koji rade u institucijama koje nisu političke. I to je njihovo pravo, to je priroda politike i tu nema nikakve zamjerke. Ali čini mi se da u ovim institucijama koje treba da se bore ili da se suprotstavljaju tim pojavama, ne ovim, kažem, ad hoc djelovanjem, nego jednim kontinuiranim djelovanjem, odnosno stvaranju jednog ambijenta gdje ti upadi sa strane ili neće biti mogući ili neće proizvoditi znatniju ili veću štetu. Da, ali upravo nepostojanje tih institucija čini pojedince nezamjenjivim i to onda opet dolazimo na teren. Pa imate takve pojedince i u takozvanom nepolitičkom bloku koji se bori za interese, da kažemo, Crne Gore, dakle, koji imaju nekakav, oni kažu, patriotski motiv da se bore protiv tih pojava. Ali moje mišljenje, dakle, ne sporim da je to dobronamjerno, znam mnogi od tih ljudi, znam da su to radili i onda kada im na skupove nisu dolazile kamere nego kordoni policije. Dakle, ne sporim njihove dobre namjere, nego se samo pitam da li to ima svrhe. Sad čini mi se govorimo o tome da se pogotovo u posljednje vrijeme na crnogorskoj javnoj sceni, makar djelimično, gotovo podcjenjivački govori o pitanjima identiteta, o uopšte nacionalnim temama i da se sve to tretira isključivo kao stavljanje dimne zavjese, bacanje prašine u oči biračima zbog onog što sam malo prije rekao. Da li međutim, to je taj problem Crne Gore, čini mi se, odsustvo želje ili možda sposobnosti sagledavanja stvari u cijelosti. Da li se zaista može sasvim isključiti i taj motiv? I da li je negdje, koliko na jednoj strani možete da prepoznate
tu vrstu manipulacije, da napad na vlast bude protumačen kao napad na državu. Na drugoj strani i priča koja je motivisana, javno objašnjena kao pokušaj da se izborite sa devijacijama u društvu, devijacijama u funkcionisanju vlasti, negdje možda u nekom podtekstu motivisana i zaista nekom željom da se udari u temelje države. Pa ja bih rekao da možda ima svega pomalo i da je istina negdje na sredini. Jer zaista u Crnoj Gori imate političke strukture koje su, neću reći po svom trajnom opredeljenju, nego po nekakvom svom prepoznavanju političkih interesa vezani za projekat održanja Crne Gore kao nezavisne države. Imate druge koje ne kriju da su protiv toga, koji otvoreno ili prikriveno prijete novim referendumom. I zaista kada pokrenete ta pitanja i kada dovedete u pitanje opstanak jedne političke grupacije koja se zalaže za takvu Crnu Goru, onda vi istovremeno rušenjem vlasti dovodite u opasnost da se sruši i tekovina koju je ta vlast stekla ili za koju se ta vlast zalaže ili koju brani. Dakle, to nije nerealno. U državama ili u društvima gdje su sve, gdje se kod političkih struktura ili stranaka ne dovodi u pitanje da li ste ili niste za svoju državu, takve opasnosti nema. Dakle, možete slobodno smijeniti vlast. Sad, kako vi objašnjavate to što, evo, dakle, nek to bude moj utisak, a vama ga nudim na komentar ostalim gledalcima na ocjenu. To razlog negdje u stalnom sukobu takve dvije opcije sa manjkom iskrenosti ili lojalnosti, većim ili manjim, i državi i demokratiji. Razlog je što se, čini mi se, nikad u istoriji Crne Gore nije oformila neka realna snaga koja bi zaista bila i demokratska i zaista lojalna Crnoj Gori, da ne koristim taj termin patriotski, iako on sam po sebi nije sporan, uopšte sporno je, čini mi se što ga mnogi onako u komercijalnom vidu su koristili i sad se možda iz tih razloga malo znaju i posprdati sa njim, inače do samoga patriotizma, ako je zaista to, ako nije komercijalizovan, nije sporan. Mislim da nije bilo zaista vremena da se stvore neke grupacije, neke strukture koje imaju jedan pravilan stav i prema državi Crnoj Gori i prema društvu Crne Gore u cjelini. Mislim da nije bilo vremena. Niti nam je u 20. vijeku istorija zaista bila naklonjena za to. Evo, uzmite sada 20. vijek čitavi pa ga posmatrajte po nekim političkim fazama, vidjet ćete da je to vrijeme stalnih nekih ili turbulencija ili udaljavanja od onoga što je interes Crne Gore. Ne mogu reći da je vrijeme komunizma bilo turbulentno, recimo u nekom periodu, ali nije razvijana svijest u Crnoj Gori da je interes onih koji žive u Crnoj Gori Crna Gora, nego Jugoslavija, socijalizam, komunizam i tome slično. Dakle, jednostavno nijesmo skupili dovoljno godina da stvorimo jedan takav ambijent. Možda će neko vrijeme koje dođe. Da li vam ovaj ambijent sad liči makar kao na dovoljno dobar za pripremu ozbiljnog stvaranja takve svijesti? Da jednostavno znate da je ovo vaša država i da ne želite i nemate drugu i da je pokušavate napraviti dobrim mjestom za život i zbog sebe i zbog vaše djece i zbog komšija, prijatelja i ostale mnogobrojne rodbine, a da ne vodite pritom samo računa koliko će vam para leći na kont krijući ili... Nemam, nažalost, takav utisak. Koliko ja mogu da kao istoričar prepoznam neke događaje, nemam takav utisak. Čak mislim da smo u jednoj fazi kao posle zemljotresa slijeganja i smirivanja tla. Da se još nijesu ustalile neke konstante i u našoj svijesti i u našim opredeljenjima. Sve to nekako krhko i na nekim staklenim nogama i dovoljna je jedna afera da se sve zaljulja iz temelja, čak se sve to i personalizuje, pa se jedna ličnost predstavlja kao alfa i omega svega, šta će biti posle, šta će biti kada on ode iz politike. Mislim da nijesmo još se oslobodili nekog negativnog nasljeđa 20. vijeka.
prosto nismo sazreli kao narod i pa nije bilo možda... Treba će vremena i dosta sreće za to. Pa nije bilo uslova moguće za to. Imali smo zaista drugih briga, pogotovo u posljednjih 20 godina. Jer se mi tu mnogo i nismo pitali gdje ćemo da završimo. Dakle, mislim da nismo bili vlasnici svojih sudbina. Da, u ovakve priče negdje nisam sklon da završimo pesimistički i to je negdje česta tema i česta priča ovako i neoficijelno u nekim društvima i uvijek je završimo ipak zaključkom da bez obzira na sve ima ko da voli Crnu Goru, ima koji da navija za nju i ja se uvijek sjetim primjera, ne prvi put to pominjem, vaterpolista, dakle fenomenalnih sportista koji su svi listom, bez problema mogli da idu lakšim putem, da odu da igraju za jednu drugu reprezentaciju, ne propuste nijedno veliko takmičenje, garantovano osvajaju medalje, pa su svi sem jednoga ostali da igraju za Crnu Goru, osvojili i tek će osvajati, nadam se, medalje, ali priča je opet kompletna ako makar napomenemo da i taj jedan koji nije ostao da igra sa svojim društvom, za svoju državu, je doživio da mu u Crnoj Gori pripreme i prirede svečani doček zbog onog što je uradio za makar susjednu i prijateljsku, ali ne svoju državu. Imamo mi taj problem sa vrednovanjem zasluga. Obično volimo da nekome damo ono što mu pripada kada tome bude svejedno, odnosno nakon njegovog odlaska, recimo, iz života. Obično smo se tako odnosili prema nekima. I ne smatram da je sada bitno u Crnoj Gori da svi imamo nekakav nacionalni osjećaj ovakav ili onakav. Bitno je da ovo da ovo smatramo kao prostor gdje ćemo mi i naša djeca da živimo i da radimo tako da to bude ugodan prostor za življenje. Smatrajte se vi u nacionalnom smislu kako hoćete, ali nemojte raditi protiv zemlje gdje živite, koja je vaša, gdje vam žive djeca. To je problem Crne Gore. A ne da li ima 52% Crnogoraca ili 49% Srba. To je potpuno nebitno u Crnoj Gori, koga je više, koga je manje i tome slično. Dakle, da imamo jedan takav osjećaj da je Crna Gora naš prostor i da taj prostor treba da harmonizujemo. Ne da smatramo da je prestižno, da je patriotski pokazati da vam do Crne Gore nije stalo. Evo reći vam jednu stvar koja možda simbolički govori o tome. Možda je taman dobro da njome završimo. Da njome završimo na jednom prijemu u jednoj ambasadi koji je održan u vrtu na Travnjaku, intonira se crnogorska himna. Ispred mene stoji lider jedne političke stranke. I budući da, reći, Amerikanci nisu dali stolice da čovjek može da sjedne kad se svira himna, on nije znao kako da iskaže svoj protest protiv himne Crne Gore i stavio je ruke u džepove. Recimo, eto, nije znao kako da se domisli u tom trenutku da pokaže da on ne pripada tome. Eto, to je Crna Gora. I to je Crna Gora. Sreća, ja mislim da ne samo da nije to, nego da nije ni većinska, ali generalno, koliko se sjećam, prošli intervju smo završili pitanjem da li istorija učiteljica života, nećemo ga ponavljati sad, ali ne bi bilo loše da umjesto na CD-u sa guslarskim pjesmama Crnogorci uče istoriju iz knjiga, što više to bolje od svih mogućih autora. Najbolje nek sami donose zaključke da nam se greške kroz istoriju ne bi ponavljale i da bi svi, bukvalno svi, jedni, drugi i treći ako se pojave, teže manipulisali nama, a da bi mi opet lakše dolazili do nekih spoznaja koje će nam omogućiti na koncu konca da vidimo da kad imamo nešto svoje, onda to treba njegovati, a ne upravo to je smisao istorijske nauke, da razvije kritičko mišljenje i vrijednosne sudove koji su od koristi za zajednicu u kojoj pojedinac živi. Hvala što ste bili gost u Živoj istini. Hvala i vama. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji, prijatno večer. Ja se nadam da nijeste previše patili što se večeras nijesmo bavili politikom na nekom dnevno-političkom nivou, nego samo u onoj mjeri u kojoj je ona neraskidivi dio mnogih historijskih priča, da je
ono što smo i željeli prije svega ovom emisijom, da čujete nešto novo, da vas motivišemo, da pročitate i sami saznate neke nove stvari. Ispunjen cilj večerašnje Žive istine. Hvala na pažnji još jednom i prijatno večer, vidimo se narednog petka. Ne propusti ništa, vidi sve. Sve što ti treba nalazi se u jednom paketu. MTEL Pay.